Do piči. Ono to už asi nahráva. Ukáž. Keď... No. Nahráva. Už ide dik. Svíti jak... Kajobot. Bum, 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 bum. To piští, ty kokot. Kokot, svieti to jak... On nejde na nás náhodou. Kokot. Čo ti jebe? Dobre to je do piči. Kokot, ale takto, kurva. To chce tú onu. Hentai kvalitu. Kokot, ale čo tu nechal? Také pasiky. Piči, že toto nie je tu nič vidieť. Fú, ja som sa zlakol trochu do piči. Že by išiel na nás. Ozaj by to Timbalandy by som mal. Čo jen tam, jaká do cetína by ti ich zajebal. Timbalandy cetí. One. Moje nájitky vonom. V Golánu. Dúfam, že nás vidí, ukámu nesvietiť. Jeba na ňo. Nie. Nevadí. Piči, vypol som si mobil a to je... Ale prečo? Ja som chcel, aby išiel tak 130 okolo nás. Svíti to jak... Ja v stroboskop. Čo idem trízvy, ja nevidím. Čo? Raz a znova som zapálil auto. Čo? No. Mi neodišlo turbo. To vážne? No. To je v piči potom. Sedím tam a... Tak ty sal. Ticho. Počkaj, že tu aj bude vidieť na videu. No, nehaj. Asi áno. Piči. Dobre, vypni to.